Amaina gange netebwa Isima Waiswa ngera nga ninze chairperson wa NUP mu Bukoli Central. Yeso. Gwetulinaye ni chairperson wa NUP mu Bukoli Central. Alina olusozi olw'amaani lwajja okuwalampa okubona nti NUP etuuka gali kugenda kubanga mu magombolola 12 nga nomuli ni town council ebikola Bukoli Central mulimu owa opposition atya mulala ng'omukulembeze OFDC buti alina okulwana ate omubaka w'ekitundu kino nkandi gwe bitweta area MP w'NRM era ni commissioner wa parliament buti kyona alina okulwana kati ojja kubaawo otya town council ali mujja mwalangalira eri mu muna WNRM ba independent ayera WNRM binki buti soko tukobereku ozalibwaga Isima Waiswa ndina emyaka 32 era nga nza nalwesambula mu muluka gwa Nakasita wadi Munankoma town council. Muzeyi ni mabakaliwo muzeyi wange yawumula emyaka 2 einuma mama akaliwo mashallah sabe Allah muwangaze. But oli mufumbo? Ndi mufumbo n'abaana 2 omukazi mulala. Tenga niwe Isimoka alina mulala oba oli kuteekateeka ayo tamukutula mugongo otakumukutula mugongo muleke memali muleke atakimukoba sana idda kukiwulira omugongo mukutuke aye nga kyendi byoli munteekateeka nzira nteekateeka olw'ensonga nti gavumenti yetulimu obunigirivu bwe tulimu tosobola abana bakazi baswika mulala era abali nabo bona services edimala tibadituukiriza bulungi batuukiza services bawaza buwaze kale buti tukobereku owabeera omuto ku isomero awo wali otya? We nasomera tyali mu bino primary yange gitandikira ku isomero balyeta Kyemere primary school 2009 namala P7 yange na joining isomero lyebeta Kyemere International liriwe lyona liryawo galinga nagende Kyemere primary Kyemere International wava bwakole waira kule namala senior 4 yange 2013 na joining Nkutu Memorial wali ku Nkutu Memorial ndiko namalira senior 6 yange era okusoma kwange tikwatambula bulungi ino olw'ensonga nti family yaife nga family muzeyi wetu yatuzaala abaana bangi era yagezaako ino otubeererawo aye olw'embeera ya gavumenti nti obunigirivu bungi ino muzeyi wange yajja okuva mu bulamu bw'ensi eno nga mulimi wa bikaado era abalimi b'ebikaado kyendi nibo olimu n'amawulire egy'embeera yetubisibwamu mu Uganda eno mbi ino gavumenti yaife tetufuyireeku ng'abalimi b'ebikaado bituuka n'ekiseera twekalakaasa twakola nti katufulumyemuku ebikaado byeffe tubitwale mu nsi editulaine nga Kenya era baatuuka ku nsala bagalira ebikaado bye bibaka tibijja